Di ste stigao Bionti, stigao brat Karijes. Odlično zapažanje. Ista majica ko u zadnjem videu. I gledanost na YouTubeu manja od saborskih sjednica. Bravo, bravo. Ubite mi svu volju. Mrš, tekut jedna. Di sam sad? Tu sam u hotelu na Face. Gazimo po Facebook grupama. Zato što nije bilo dosta Facebookanja. Balavi se onda budeš stišo. Okidoki. Prva grupa u koju sam se ukrpeljio. Sharing is caring. Treba se iščupat za nešto što se poklanja. Pelene za bebe. U komentarima roditelji koji nisu imali za kondome. Može nama pelenice ako su slobodne. Traće meni od ovih komentara. Ko što vidite, ja sam u samo 4 grupe. To su ono mid-tier grupe. Vrijeme je da se kao trogloditi uputimo u špilje Facebooka te da otkrijemo nove grupice. Ove grupe izgleda da su prilagođene mojim interesima, ali ja tu ne vidim moj interes. Niti imam Audija, niti mi je Sopot u srcu. Ali šta je Sopot u srcu? Začepljenje krvnih žila. Sopot u srcu, kamenac u bubregu. Svima kojima nasilje Sopot nešto znači. Ne znači mi ništa. Fit over 50. Opa, šta je ovo? Stipe Ursa. Level 5 gromade u sjeni 50 godina. Stavljaju svoja golišava tijela i male pimpek da bi žene 50 plus možda očarali. Evo te, dignut će mi se. Kao pohvalno da ti izgledaš ok nakon 50 godina. To je meni uvreda, jebote. Šta, ako imam 50 ja ne smijem. Ja ne zaslužujem izgleda dobro preko 50. Mene testosteron drži, čupa me. Testosteron se otima iz mene. Ovi ljudi, kosa im popadala od steroida i pikanja u guzi. Ova žena izgleda ko da miješa steroide s krekom. Ili ovo muško? Ima li išta za mene ovdje? Di je grupa skupljanje boca, rijeka i okolica? Skupljanje boca. Škrtica. Dovoljno blizu. Alo. Čak je i ovo previše cigarina za mene. Motorno ulje da kupujem u Interspar. Pa koliko bi alfa išlo? Već sad ide ko met ko kur. Pregrizo jezik. Jel vam fali problema u životu? Ako ne, zašto ne? Problemi kralježnice. Isti ljudi koji su u grupi fit poslije 50. Problemi u braku, treba mi ovo. Normalno je teškoća kad se žena udeblja u braku. To ti je kletva svakog braka i poluga svakog razvoda. Pa kome se trpi kukurikalo, koji neće da kuha pere čisti za tobom. A kenjati jer nisi spustio WC dasku. Je to da mi treba u životu. Nisi u braku, ne može ti uzeti 50% imovine. Što je u mom slučaju 3 bale sjena, ali i to je nešto. Razmjena udžbenika, rana u grudima. Par 2, scam. Zaboravio sam prodat udžbenike na vrijeme. I sad su ti udžbenici demode. Scam, brate, scam. Savjet mladih. Da ću ja vama savjet mladih. Sve ima svoju cijenu. Ako ćete se već pederisat, nek to bude za neke konkretne pare. 50 eura, 20 eura, nebitno. Vreća boca. Edging Hrvatska. Meni ništa nije jasno. Ja sam u grupi Guning. Buvljakis. Lino Lada, brate, posrebi se u teglu. Kako je 100 Lino Lade za €80? Ne možeš mi prodavati po toj cijeni. Taman ima prostora za moj dio marže. A.k.a. treket. Pomozimo. Molimo vas. Nemam, molim. Nemoj to staviti kao potrebu. Ja trebamo. Svi trebamo. Moraš biti spletkar, snajper na emociji. Bi volili da vašem djedu ispred ljekarne zafali 2 eura koje ste spičkali na uvijač šupkanih dlaka? Je li dobar osjećaj ispasti glup pred familijom na ručku? Bi li htio da te familija zamijeni setom? Metoda najslabija karika. Čiji su odgovori bili čelavi? Kome će pasti vlasulja s glave? Sad kad sam se isproljevo, možda se gonimo svi skupa iz mog videa. Jest da je video kraći od vaše drkice, ali nije do mene. Nego do drkice. Čujete mi se, nemoj da mi je skladiru.